Nukulia hii. Yes. Pendwe mai ndo tene. Na kini oyumo endo na muyaakosana. Mundu twa ndo tene. Tene ya kai yaku kana ya iketha yaku. Lakini mundu usu ndo isi sia dalila hiyo na muyona na muyaakosana. Wina ndo asu wende wa maisha mako. Nye ndingo mundu twa ndo na twakosana. Mpaingwa. Tukukosana. Ndina kwe mwakosanie. Yani oyumo moyindo wesu mai nayo. Tukona tuikomana ndo makomana. Kana maybe ndo sasi mosi yako. Kana ndo sasi na munya amkukosana. Atukukosana. Lakini no ngina we the nyene ko lasi yai. Kwani go bai ndia. Niki. No se da wando itao. Tena wando no. By the way ndo efani mono. By the way atandu yando mamu the mbosu. Luka enda ya maishani. Yes. Na by the way by progress we get a maishani man. Ebe ando wando na mo. 10 years ago. Yes. 10 years ago. Na ndina zi ando mai maminire ndozio. Ebe ando wando na mo 10 years ago. Yes. Na monde ozu. Bado on them we ndo pa yani ba iki renda fulani cha itla. Yes. Yani them ai 40 mu 40. Pedena. Problem. Kune kumaanisha ni baundo ne maingi. One, do progress why kama maisha ni mako. Uyobala wa 10 years ago, uko hapo. Bado uyobau. Nyaka 15 pala wa uyobu. Ndo kwenda gusoma. Ausongi. Lakini loko na weka la weso kulia aya. Yeah, why usokulia. Indi bana nganya na kwani wewe solika after 2 kana 3 years. Wandilike jamano abo ulisonga mwana ngi mwana na watu ndo mwana to elena yi Mombasa road tati ndaye mwana to taenda nangali anguite na buitene muno baby na imota ndiyo kuizia mbui nena akikuito mushi nena aketele na mwana situ na goma ni magendo after miaka yana after twice your 4 years where the end ambisi mas you mondo zua na yawa na mondo kwa easy mondo twa ndo muno kwanza where the YouTube brand a friend wona mondosu na mondosu tuikomana indi ni okulie mbona indi ngamwe tinje nitawangania ko kulilikana beteyo musinio na gwibi na ngita ndiyo kuizio mbu na yuzi byawo mulilikana ambe ai pinda twa ndiyo kuizio ba ende we now na nani nen yani uzi mondo yu bado mondo zwa ambele kutia na kona 10 yes tukiti kwenda tani tu ule wewe ni wana wa mundu pe kwanwa na be kolo uzi wali lu aye wewe limu no gengana we limu no gengana no gengana nigwebu wewe gengana ngaina mboza okay you uzi ni mundu waenda hiyo maisha ni make na nde so lilikana ndo taku in life but ona namba yako ayo nayo na munenga ekie simone lakini akujui ekia akujega na namba sia simu ekia namba yako simone ega na akuigia namba yako simone kwake ndivo akujui ezo komana mani yako yu tamina na na ndika mukune simuke of course ndo ilo mukunea no amino na mwekalete 2 worlds apart so ndo akuna even ndo yanduma muthembo su maishani my friend that means ona by progress weka maishani mako lakini yu andumona takwefanya si kujifanya ni mashughuli mingi maundo yenye na umieku bali mbona yoni yoga dombia yuma vaya embagasi ada meya kilelesho yupe ando wekala na munga likwe ya Iceland omuntu usima kakomana na aezi wajua na ti kuifanya na malize ne ndamama na